Deithor Police Station ke parlo angjok terang lapen Dolamara Police Station ke parlo kohora phumen ingtia rong along ingnam ingnar pen ajok kisungi photo ma phan MSC Richard tok be hin pen tong se kot pen kerap kapajerdam lang the lang pleng apornang lisi ingnam angnara tum kachupan ji aphan adim ka dure ajok rong arlo nang lutsi bari bithunga jo kachu e athesere phenu parok jangphong he hui kapana hoga birta ilitum arjulong bom Lason dak taxi kedam tang jang mi puni phain kora truck aning be Deithor Police Station ke parlo angjok terang amekar biren terona hem ajo por phai kre simalom ingnam angnar bang hamse hem sang kachutun chodang hormu lapen kaprek ason phalang note kangro lason thotsi Dolamara Police Station arlo kohora phumen ingtiarong sar edbia hem setami hem lapen hormu he hui phalang note kang pua birta longsi tong sekot pen adawa por biren terona hem along an MSC Richard tok bia met thangamat adim maklong pali damsi hem kachi kimja phan tangka pajirte kang lapen aning pathete kang halapu kohora long an alangli pali damun edet penajok Polling Station Secretary Binar Sonterang Aridengsi Kirap Papalidam Kisungi Poa Hemtu Natuma Pantong Sekopen Kirap ke Palidama Pot MSC Richard Tok Biaphan Kachoro Lamthe Pajirpong Dolamara Energy Sonrong Par Karbing Long Life